Film je, po rečima autora, osvetljavanje jednog od najznačajnijih događaja srpske istorije, ali bez neistorijskih spekulacija. Akcenat je na pojavi srpske nesloge koja potiče iz prethodnih vekova. Što je bilo najveća opasnost dok sam pisao scenariju? Svi znamo da je jedan čovjek izdao tamo, to je bio Miloje Petrović Trnavac. U nedavnom intervjuu koje je Matija Bećković dao za neki list, osvrćući se na kosovsku priču srpsku, on kaže da je nemoguće da jedan izda. I to je suština i čegarske priče. Nemoguće da je Miloje samo izdao i da je tako došlo do katastrofe. Reč je o jednoj arhetipskoj pojavi u srpskom nacionalnom biću, jednoj opštoj lošoj atmosferi koja je dovela do potpunog raspada srpskih snaga raspoređenih oko Niša u pokušaju da oslobode Niš 809. godine. U snimanju filma učestvovalo je oko 250 statista, ali i glumaca profesionalaca, predvođenim Ivanom Vučkovićem, a u glumačkoj ekipi su i Aleksandar Marinković, Zdravko Maletić, Predrag Grbić, kao i Bratislava Milić u naslovnoj ženskoj ulozi. Premijera filma očekuje se u okviru pratećih manifestacija ovogodišnjih filmskih susreta.